MPP for ebetie mi a Dr. Bawumia na also mu repeat no. Because and I'm not doing campaign for Dr. Bawumia, but I am just helping them to understand say Oman sesa John Ajekum Kufo Obaye ebe winiye. NDC for ansesa Atamils Obaye be winiye. NDC for no munim say John Mahama na Ghana for enim no more although say no one challenges. Na ye turn ni ye kakran na MPP for sha ase so mutoto papa so a ye betimi ama John Mahama asaba eno no mu ye ya John Mahama 2020 otimi be G seat ni bia enne Ghana for say to aso near 1/180 sa seat no Ghana ni betimi age in the next 4 years say NDC ni John Mahama anya dia as simple as that. Nhyira fan. Inti whether impose or whether this we a politician wesua dia. Don't underestimate your opponent. Share dear Dr. Bawumia ye na no during inauguration. Oshia ni nia pani John Mahama echia ni di obuo ma no. Unim adwan nkofo afa wo papa no ho. Mene nkofo bia no mu ka setia Dr. Bawumia mo se saa de na ye no yahu se papa no oye ni papa. Enyoma mienu a Dr. Bawumia yama ne ho aye akono ene se otimi ka se mi amaje atum mawe enti John Mahama mafre no saa de no ye alone unnim de betimi aye ene de aye wodache enti na John Mahama ebo na baso no ene the other thing is say ohun se John Mahama na ye president enti media nidie na me de ma Akufo Addo no me de ba fom na me de bia ma no saa de na Bawumia ye no onti ase obi a wo hunhun mani no unima saa de na Dr. Bawumia ye no ema John Mahama no onti ase obefo ne say simple na emrepemu no obeti ase me say nsem bi wo ho na me ka ebi enne na wo nhye da nti ase I understand but the mire bi beba no obekai say say na Jantuah kan men kan so NDC ni nti Dr. Bawumia eno ano no me dem aka ma asem awie. Nhyira 104.5 FM.